Pozdrav ljudi, u ovom videu ću vam pokazati kako smo išli na Vulkanska ostrva sopstvenim prevozom. Vulkanska ostrva se nalaze nekih 31 km od Edipsosa. Mi smo bili smešteni u Efis House, što je 5 km bliže, i treba vam oko pola sata lagane vožnje do mesta gde se hvata prevoz za ostrva. Put je dobar, na nekim mestima je malo loš, ali većina puta je u dobrom stanju, čak i obnovljena, sređena. I u mestu Sveti Đorđe imate ovo skretanje, skrenite levo, pratite tablu na kojoj piše Kavos. Kavos je plaža i odmah posle toga skrenite desno. Tu skrećete u malo uži put, pa s toga pazite dok ne dođete do ovog parkinga firme koja vozi na Vulkanska ostrva. Cena karte je 8 evra po čoveku, deca mlađa od 10 godina ne plaćaju ništa. Gliseri idu na svakih pola sata. I poranite da stignete do ostrva zbog toga što se organizuju ture preko agencija i plaža se jednostavno prepuni. Ovo je pogled na Kavos plažu. I Vulkanska ostrva su ispred nas. Vožnja traje oko pola sata. Prvo vas voze da vidite napušteno selo gde su nekada živjele 4 grčke ribarske porodice. Stop the raining of water to bath. And the house with blue windows is the Church of St. Georgios. It's tropical church, and then 25 July. Here becomes a lot of weddings every year almost. I onda kreće vožnja da se vide foke kao jedna od atrakcija ove vožnje. Είναι μονάχος, είναι πάρα πολύ φιλικές αυτά τα παρκάκια. Okay, stay here for 3 or 4 minutes to see seals. Φώκια. Your language. From Water Park Alonso's, come here. 2 seals before 6 years, but now it's a family of 6 seals with a baby this year. Okay. One seal. Evo je, pogledala nas. Latunci su ispod linije zlata. Posle foka odlazi se da se vidi potopljeni trgovački grčki brod koji je potopljen za vreme Drugog svjetskog rata, i brodovi imaju i čamci imaju stakleno dno, tako da možete vidjeti i podvodni svet.
i posle toga idemo na Monolija Beach. Ovo je pristanište za drugu plažu, Lahadonisija plažu. Druge kompanije za ovaj prevoz ovde možete naći na samoj plaži, ne na ovom parkingu. Plaža se zove Cabos. I evo ga pogled na samu plažu. Ovo je jedna staza, postoji druga staza koja je malo iznad. Pazite ovdje da hodate. I evo ga podvodni snimak da vidite kako je prozirna voda, kako je plićak. Plićak je skoro 50 metara od obale. Tako da možete da uživate u prozirnoj vodi i belom pesku kao na Maldivima. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Ovo su bele meduze, na njih trebate obratiti pažnju zato što nisu mnogo opasne, ali mogu da vas ožare kao kopriva, tako da pazite na njih. Ima i ribica, ali ima i mnogo belih meduza. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Plaža se isprazni oko 6 sati popodne, a prvi polasci su u 11 sati prepodne sa ovog parkinga koji ste vidjeli u početku videa. Tako da zadnji prevoz je oko 6 i tako da to sve radi do tada. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Vožnja nazad traje oko 5-6 minuta, sve blizu. Čamcima kojima ste došli, s njima se i vratite, zato što kompanija koja ovo radi vozi za Kamenu Vurlu i vozi za ono mesto gde ste skrenuli prema Cabosu, ako pratite naš put. I to je to. Uživajte u ostatku videa i pozdrav do sljedećeg videa.